Ndabasuhuje niba utarakanda subscribe nako kamenyetso kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro n'izindi documentaire nk'izi ziteguye neza utasanga handi. Congolaises, Congolais, chers compatriotes. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 5 2025 nibwo ibitangazamakuru byanditse ko yageze mu mujyi wa Goma ndetse bitabinemezwa n'umuvugizi w'umutwe wa FCM 23. Mu ijambo yavuze kuwa 5 nijoro, Kabila yatangaje ko ateganya kugigoma mu minsi iri imbere, gusa kugeza na n'ubu ntaremeza ubwe ko yahageze. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa FCM 23 mu mujyi wa Goma, yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ko bamwifurije ibihe byiza mu bice byabohowe. Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23 we, yemeje iyi nkuru ahita nita Kabila umusirikari wa rubanda. D'imputation mu itangazo, Colonel Nanga ukuriye FCM 23 yavuze ko yishimiye kugaruka kwa Joseph Kabila mu gihugu cye. Nanga yongeyeho ko Kabila ahawe ikaze Goma, igice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yise ko kitarimo ugukurikiranwa kubera politike cyangwa gukatirwa ubwo gupfa. Mu kwezi gushize, igihe hadukaga ibihuha ko Kabila yageze Goma, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se bwa Kinshasa bwahise butangiza ibikorwa byo kumukurikirana mu butabera ndetse bisaba ko imitungo ye ifatirwa. Ibi Kabila yarabinenze, avuga ko ari ibyemezo bihutiyeho byafashwe na leta byarimo guca mu gihugu ishyaka rye ndetse no gufatira imitungo ye. Asubizwa ku byavuzwe na Kabila, Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko Kabila ari umugabo wahahise ngo mubirimo kububu udafite na kimwe yatanga ku hazaza. Muyaya akavuga ko bo ikibareba ari uko bagomba gukemura ibibazo Kabila atabashije gukemura icyo gihe. Mu cyumweru gishize, Sena Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kabila bamo nk'umusenateri w'ubuzima bwe bwose, yamukuyeho ubudahangarwa nyuma y'ubusabe bw'umushinjacyaha bwa gisirikare bwifuzaga guhita bamukurikirana ku byaha birimo ubugambanyi no gufatanya n'umutwe wa M23. Kuregwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare byakurikiye byatangajwe n'uwamusimbuye Felix Antoine Tshisekedi muri Gashyantare uyu mwaka, wavuze ko Kabila ari we muntu wa nyawe uri inyuma y'ibintu byose ndetse anamushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza muri Werurwe kuri mu kwa 3, Kabila yabwiye abanyamakuru bo muri Afurika y'Epfo kuyaza kuba afatanyije na M23 ngo ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi. Uyu Kabila w'imyaka 53 yaherukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera za 2023, avuga ko agiye ku mpamvu z'amasomo muri Afurika y'Epfo. Ariko mu ijambo rye ryo kuwa 6 yumvikanishije ko yiteguye guhangana, aho yagize ati, nk'umusirikari narahiriye kurinda igihugu kugeza ku gitambo kiruta ibindi byose ari by'urupfu. Ejo nari ku butegetsi, uyu munsi sindi ku butegetsi, ariko nkomeje kuba indahemuka kuri indahiro kurusha mbere hose. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime. Ariko se ubundi gusubira kwa Kabila muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba bivuze iki? Hari ibitangazamakuru birimo BBC byanditse ko Kabila ari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri politika ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akagira rero n'abamushyigikiye benshi, ngo imbaraga ze ari imbere mu gihugu ngo zishobora gutera impungenge ubutegetsi buriho. Mu gihe Kabila yahita atangira ibikorwa byo gushyigikira umutwe wa FCM 23, ibi ngo bishobora gushyira igitutu ku nzira y'ibiganiro by'amahoro irimo kugeragezwa na Amerika na Qatar. Kabila mbere yavuze ko yabaje gufasha gushaka ibisubizo ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu ntibizwi neza niba yakwifatanya n'umutwe wa M23 cyangwa yakwinjira mu bikorwa byo gushaka amahoro muri rusange. Mu gihe yakwifatanya na M23, bishobora gufasha uyu mutwe Kinshasa ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba kugira ijambo no kumvikanisha impamvu Rwanda. Ikindi nuko kongera gukorana kwe na Colonel Nanga bari mu gihugu, ibi byo ngo bishobora gutera impungenge nyinshi Kinshasa. Ibi byaba bishimangiye ibyo Kinshasa imaze igihe ishinja Kabila byo kuba ari inyuma y'umutwe wa M23. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko nyuma yo kugera ku butegetsi, Tshisekedi yanze gukurikiza amasezerano y'ibanga yabaye imbere y'amatora hagati ye na Kabila y'uburyo bagomba gusaranganya ubutegetsi
ubwo yabumuhaga mu mwaka wa 2019. Ibyo byaje kwemezwa na Corneille Nangaa ubukuriye AFCM 23 wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wagiranye ibibazo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nyuma yo kuvuga bimwe mu byari muri ayo masezerano. Ibi uruhande rwa Tshisekedi icyo gihe rwarabihakanye, bivuga ko ari ibinyoma. Ku rundi ruhande ariko, mu gihe Joseph Kabila muri Kongo yashyira umuhate mu gushaka amahoro nta ruhande abogamiyeho, umuhate we ushobora gutanga umusaruro kubera imbaraga za politike bizwi ko afite mu gihugu. Uyu ashobora no kuba ingenzi mu buhuza hagati ya M23 na Kinshasa, hagati ya Nangaa na Tshisekedi, abagabo bombi azi neza cyane. Ibi kandi arabavuga ko bishobora no kuganisha ku bwumvikane bucya bwa politike hagati ya AFCM 23 na Kinshasa, ndetse na Kabila ubwe ushobora kuba gifite intego n'ibyifuzo bya politike nyuma y'imyaka 18 yamaze ku butegetsi. Mu minsi ishize ariko buretse gato, mu minsi ishize abasenateri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwiganze bemeje kwambura ubudahangarwa uwahoze ari perezida wabo Joseph Kabila, nyuma y'uko ubushinjacyaha bwa gisirikare busabye ko yamburwa ubudahangarwa kugira ngo bumurege mu nkiko. Uyu Kabila usanzwe ari umusenateri ubuzima bwe bwose nk'uko twabivuze, ubushinjacyaha bwa gisirikare bumushinja ubugambanyi, ibyaha by'intambara no gufatanya n'umutwe wa M23 ubugenzura ibice bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abasenateri 88 batoye bemera ko yamburwa ubudahangarwa, 5 batora banga ko bwamburwa, amajwi 3 icyo gihe yabaye imfabusa. Kabila wavuye mu gihugu mu mpera za 2023 ntabwo yigeze yitabira ubutumire bwa Sena y'igihugu cye bwo kwisobanura. Iki cyemezo cya Sena Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahise gifungura inzira ku bucamanza bwa gisirikari bushobora gutangira kumuburanisha ku byaha ubushinjacyaha bumurega. Niwe muntu wa mbere wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinjijwe ubugambanyi n'ibyaha by'intambara. Uku kuregwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikari byakurikiye byatangajwe n'uwamusimbuye Felix Antoine Tshisekedi, wavuze ko Kabila ariwe muntu wa nyawe uri inyuma y'ibintu byose, ndetse amushinja icyo gihe gufatanya n'umutwe wa M23. Ferdinand Kambi, umuvugizi w'ishyaka rya Kabila, yatangaje ko Sena idafite ububasha bwo kwambura Kabila ubudahangarwa kuko atari umusenateri nk'abandi, ko nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu uyagengwa n'amategeko yihariye. Kambere icyo gihe yongeyeho ko kongereye imitwe yombi inteko ishinga amategeko ariyo yonyine ishobora guterana ikamwambura ubudahangarwa nk'umuntu wahoze ari umukuru w'igihugu. Kugeza ubu Kabila waranzwe no guceceka igihe kinini kuva yava ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ntabwo bizwi neza ibyo atekereza kuzahindura muri Kongo yabaye akavuyo k'intambara. Ngibyo ibya Kabila na Kongo ye. Wowe wumva amaherezo ya Kongo ibibera mu burasirazuba bwayo no kuza kwa Kabila bizahindura iki? Reka tuganire muri comment. Bye. Niba utarakanda subscribe na ukanyemeza kandi so subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro bitandukanye utasanga ahandi.